ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kugenda mukurikira Inuma Media. Twamaze kwinjira rero, twizere yuko mwakoze kugenda mukora subscribe muri benshi, mugakora share na comment kugira ngo muzajye mugenda mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye. Hanyuma noneho wabyumvise yuko twamaze kujya tugenda twinjira mu nseko y'urucundura nkuko bisanzwe. Urabizi neza yuko inseko y'urucundura ubushije twajya tukubwira umwe mu mikino ari komeye cyane yari iteganyijwe muri Rwanda Premier League. Uwo mukino rero urashyize uraba, no mukino wahuzaga ikipe ya PFC n'ikipe ya Rayon Sport. Turaza kugaruka tugende tureba uburyo ibintu byari bigiye byifashe, urumva yuko bitari byoroshye uyu munsi kabisa. Hanyuma akanyoni kaza kudukundira nyuma y'ubusesenguzi bukomeye cyane bwimbitse, tuzakwa tugenda dusesengura kuri uno mukino wahuje ikipe ya PFC n'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma tuza kuhava duhita tugiye gucya twerekeze hariya ku mugane w'Iburayi. Ku mugane w'Iburayi nta kindi kigenda kihavugwa, umukino wagomba guhuza ikipe ya Everton n'ikipe ya Liverpool. Masasa Derby, imiyaga ikomeye ndetse n'imvura biremereye byaje gutuma uno mukino usubikwa, ni wagira gucya ngo ugende ubikinwa. Tuza kwa tugenda tukubwira uko bigiye bimeze. Manchester United mu kanya twabonaga yuko ku munota 53 yari imaze gutsindwa n'ikipe ya Nottingham Forest ibitego 2-1. Tuza kwa tugenda tureba uburyo uno mukino uza kwa nawo ugenda urangiye. Reka rero nkubwire yuko uwo muri kumwe ari Hashimani nk'ibisanzwe. Ikiganiro ni inseko y'urucundura, reka tuze noneho tugende twimbika tugenda turebera hamwe uburyo byari byifashe muri uno mukino waberaga kuri stade Amahoro i Remera. Ibihumbi 45 stade full yari yuzuye, nibyo bibashe kuba bigenda bireba uno mukino. Uruva yuko rero bitabigiye gucya ngo ugende byoroha. Nta mpamvu yo gutinda, reka duhita tugenda twerekeza hariya kuri stade Amahoro i Remera ku isaha y'isa 12 nibwo umukino waje kuba ugenda utangira. Umukino ikipe ya Rayon Sport yari yakiriyemo ikipe ya PFC, umukino rukomeye cyane, umukino wa kasamutwe. Hanyuma noneho ikipe ya Rayon Sport yari ifite byinshi yagomba kurwanira, hari ugushakisha amanota 3 kugira ngo barebe yuko bashyiramo ikigero gikomeye cyane byazagora ikipe ya PFC kugira gucya izagende igikuramo. Hanyuma noneho hari no gushakisha amafaranga yo bari bamaze kugenda bayabona, kuko mu bijyanye no kwamamaza basaruye agera kuri miliyoni hafi 80. Hanyuma rero mu kanya nibwo bitangajwe yuko nyuma y'uno mukino waje kugenda uhuza ikipe ya Rayon Sport na PFC, ikipe ya Rayon Sport ibashe gusaruramo miliyoni 210. Urumva yuko rero amafaranga yabonetse, ariko amanota bigize gucya biranga kubera yuko ikipe ya PFC yaje byose irabivanga, birangira amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Urumva yuko rero byari bikomeye cyane hariya kuri stade Amahoro i Remera. Umukino usa nkaho ikipe ya Sport yaje itegewe amafaranga agera ku 500 kuri buri mukinnyi, niba ramuka bagize gucyo bakagenda batsinda umukino. Byaje gutuma ikipe ya Sport ikina ku gitutu, ndetse bo bari baje bazi neza yuko baza gutsinda ikipe ya PFC bitewe n'uburyo ikipe ya PFC ari maze imisi igenda yitwara mu mikino igenda gikina. Ntabwo yagaragaje imbaraga nyinshi cyane, ariko kuri uno mukino umutoza Darikonovic yaje yahinduye byinshi cyane nkuko nabivuze mu nseko y'urucundura iheruka. Nari nakubwa yuko biza gusaba bamyugaro b'ikipe ya PFC guhagarara neza no gucunga uwitwa Faringanye rero yaje kuba yafatwa n'umunyasenegale bene wabo Alius Swane wabaye mwiza cyane rwose, aza kuba agenda muteresha nabi imipira yagiye abona. Gusa amakipe yombi nta kipe yagaragaje kugenda iryama mwizamu. PFC yaje kuba igenda ikina neza hafi minota igera kuri 15, nubwo ikipe ya Rayon Sport yagaragazaga yuko ari imwe mu ikipe ifite ubusatirizi butyaye cyane, ariko icyaje kuba kigera kigaragara ni ukwitwara neza k'umunyezamu Pavel Nzira waje kuba agenda afata imipira hafi yose agiye iterwa mu izamu rya PFC. Ikindi cyaje kuba agenda gikurikiraho ni uburyo Faringanye yaje kuba agenda abuzwa gukina, nubwo umukinnyi w'umunyakameroni Aziz Basane yakomeje kugenda nyine asa nkaho agenda agora bamyugaro b'ikipe ya PFC. Ariko nanone ku rundi ruhande Mugisha Gilbert yaje kubera umutwaro uremereye uwitwa Ombarenga Fitina, byaje gutuma yamasatire agenda kata azagenda kugira gutya aza kwagenda ayabura. Ikipe ya PFC nayo yaje kwigenda ibona uburyo bwashaka kuba bwagenda buvamo igitego, ariko noneho umutayizamu wayo nyine uno munya Mauritania na wundi ni Mamadusi aza kuba agenda ahusha igitego cyari cyabazwe nyuma yuko yaje gutera umupira aho witwa Karim Ndiaye yarahagaze aza kukuramo rya shoti rigoranye, ariko aza kurikuramo. Ikindi ni umupira baje kuba bagenda babona wa kufra waje kuba ugenda uterwa na Nabizi Ramazan, uza kugenda ufata igiti kizamu uvamo. Ubwo ni uburyo bukomeye ikipe ya PFC yaje kuba igenda ibona. Gusa Muhire Kevin nawe yaje kuba
agenda abona uburyo bwo kuba agenda atsinda igitego ariko umupira buza kuwutera hanze. Ikindi cyaje kuba kigenda gitungura abantu ni uburyo rwose umusifuzi wari wagize gutya asifura uno mukino Moise yaje kujya gutya aza kuvuga yuko nta penalty ihari, ariko n'ubundi buriya nyine nta penalty yari irimo. Ni uburyo uwitwa Alius Swane yaje kuba agenda akora umupira, benshi bati ni mu rugo rw'amahina, ariko umusifuzi aza kuvuga yuko umupira utari wogize gutya ngo ugende ujya mu izamu. Ibyo byose bigaragara yuko abadefenseri b'ikipe ya PFC bagerageje kugenda bahagarara neza kandi bakina kigabo. Ikindi cyaje kuba ni uburyo ikipe ya PFC yaje kwangiza burundu tactique na technique z'umutoza Robertinho Goncalves, ahubwo iza kugaragara noneho nkaho ariyo kipe nkuru kuruta ikipe ya Sport imaze kuba imaze bisi igenda ibikina. Ikindi kintu cyaje kuba kinda kigaragara ni uburyo uwitwa Darikonovic yaje guslowinga down cyangwa se kugabanya cyane cya gitutu n'umuvuduko by'ikipe ya Sport. Hanyuma Rayon Sport iza kubona yuko APRFC nayo ifite ubushobozi bwo kuba yagenda iyitsinda igitego, isa gusa nkaho nayo yemeye gukina ibya perimo kugenda ikina, hanyuma isigara igenda icungira ku makontra attaque. Urumva yuko rero ntago byari byoroshye, umukino wari ukomeye cyane, biza kurangira rero umukino urangiye amakipe yombi aguye miswi anganyije ubusa ku busa. Bivuga ngo ikipe ya PFC yahise igira amanota 19 mu gihe Rayon Sport yaje kugira gutya yuzuza amanota agera kuri 30. Rayon Sport imaze gukina imikino 12, APRFC imaze gukina imikino igera ku 10. Bivuga ngo APRFC iramutse itsinze ibirarane byayo bibiri bisigaye izagira amanota hafi 25, hanyuma yo na Rayon Sport hasigaremo amanota agera kuri angahe, agera kuri 5. Hari umuntu wambajije ati ese ubundi niki cyaje kwa kigenda gikomeza uno mukino. Ikipe ya PFC ari bizi neza yuko niza gutakaza uno mukino biza kurangira hagiyemo ikinyuranyo cy'amanota menshi cyane hagati yayo n'ikipe ya Sport, ko kugeza ubu ngubu harimo ikinyuranyo cy'amanota 11, mu gihe none iyiza kuba igiye gucya ikabatsinda hari kujyamo ikinyuranyo hafi cy'amanota agera kuri 18. Urumva yuko rero byari bigoye ku ikipe ya PFC kugira ngo izabashe kugarura ikipe ya Sport. Nakubwira ni ikipe ya PFC ikomeje kuba mu cyitwa peloton nko mu magare, muri cya gikundi kirimo za Mukura, za Gasogi, za AS Kigali, ikomeje kugenda ikibamo kugira ngo bakoze kugende bacungira Rayon Sport hafi. Ariko nibyo nabyo bagiye bagira gutya barakora, kuko n'ubundi Rayon Sport nibo bagomba kuyihagarikira uno murindi wayo ntibatumi batsinda, hanyuma ubundi bagakoza kugenda bakubana bavuga bati nta wamenye ibizaba imbere, yenda n'iyi Rayon Sport yazagira gutya ikaruha. Ikindi kintu cyaje kwica ikipe ya Sport mu mutwe ni ugutekereza uburyo yenda ikipe ya PFC ikinye imikino myinshi cyane mu gihe kitarenze ibyumweru 2, kuko bakinye n'ikipe ya Bugesera bahita bakurikizaho ikipe ya AS Kigali barayitsinda, batsinda n'ikipe ya Bugesera nyine batsinda ibikirya kuri 2, bahise bakina n'ikipe nanone ya Police FC yari imikino igoranye, baza kugenda banganya umukino nabwo mu manzaganya kwera yuko Mamadusi yaje guhusha penalty, bakina n'ikipe n'ubundi ya Police bakagunje kuba barabonye amanota. APRFC rero benshi batekerezaga yuko ijya gukina n'ikipe ya Sport ifite umunaniro mu maguru, ariko ubona yuko umutoza Darikonovic imikino yiteguye neza cyane, abasha kuba agenda azigama imbaraga zo kuzahagarara Rayon Sport. Nibyo rero bakoze inota rimwe bararibonye, baritahira n'ubundi barigendera. Navuga ni ikipe ya PFC niyibyungukiyemo kuruta Rayon Sport, kuko abenshi bari bazi yuko ikipe ya PFC iza gutsindwa, ariko naga ariko byaje kuba bigiye gucya biza kugenda. Ku munsi w'ejo ndi mu kiganiro kuri televiziyo imwe ya YouTube channel yitwa Ubuzima n'Ishuri TV, baje kuba bambaza ikibazo n'uburyo uno mukino uza kurangira, babwira yuko ino match iza kwa igenda irangira ari draw. Ni nabyo rero bigize gucya biraba, nabasaba yuko mwagenda mukora subscribe kuri YouTube channel ya Ubuzima n'Ishuri TV. Hariho video nziza rwose ziryoshye cyane, mugende nazo muzirebe, murebe n'icyo kiganiro twaje kwa tugenda dukora, mugende mubaha subscribe rero, ndetse munagenda mureba video zabo. Hanyuma noneho urebye nibyo ngibyo twavuga kuri no match yaje kwa igenda iba, ni match bayarangiye ari ubusa kubusa, nta byinshi byo kuyivugaho. Ariko navuga ni Darikonovic akoze byinshi benshi batatekerezaga, abenshi nanone baza gutungurwa n'uburyo Rayon Sport igize gucya iza kuba igenda ikina igaragaza intege zitari nyinshi nk'izo twajyaga tugenda tubona igenda igaragaza. Ngaye nguko rero urumva yuko Rayon Sport yujuje match ya 10 itagenda itakaza umukino ngitakaza amanota 3. Urumva yuko rero ari ibintu byiza. Reka turebe uko bizagenda muri match zizaba zigenda zitaha. Reka noneho tugende tugiye gutya twitse gato, duhite tuza tugende dukomereza ku mugare w'Uburayi, naho imikino yakomeje tugende tureba uburyo bigiye byifashe.
ari inseko y'urucundura tugenda tuyikomereza mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari hitezwe umukino wa derby, no umukino wagomba kubera hariya ku kibuga n'ubundi cy'ikipe ya Everton Goodison Park. Uno mukino rero byaje kurangira utabashije kugenda ukinwa kubera yuko kuva mu gitondo abashinzwe ibijyanye n'ikirere hara mu gihugu cy'Ubwongereza bagiye bakomeza kugenda bagaragaza yuko hariya n'ubundi aho ikipe ya Liverpool agomba guhura n'ikipe ya Everton hari imiyaga ikomeye cyane, ndetse biza kugira gutya haza kwituramo imvura. Umuyaga wagendaga hafi kilometero 90 ku isaha, wari umuyaga wagendaga ari mubi cyane. Rero byaje kurangira umukino wagomba guhuza ikipe ya Everton muri Merseyside Derby utabashe kugenda uba kubera yuko Liverpool ndetse n'ikipe ya Everton byarangiye bitaziye gutya ngo bigende bikina. Hanyuma undi mukino wagendaga uba nakubwira ni umukino wahuje ikipe ya Aston Villa n'ikipe ya Southampton. Aston Villa itsinda igitego kimwe gusa, Brentford inyagiye Newcastle ibitego 4-2, mu gihe ikipe ya Crystal Palace yaje kunganya n'ikipe ya Manchester City ibitego 2-2. Urumva yuko ikipe ya Man City itashe kuba igenda ibona amanota. Undi mukino warimo kugenda uba ni umukino wagendaga uhuza ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Nottingham. Uwo mukino wari ugeze ku munota umunota wa 51 dutangira. Kugeza ubu ngubu match yamaze kurangira, Manchester United yongeye gutsindirwa mu rugo ibitego 3-2 n'ikipe ya Nottingham. Urumva yuko rero umutoza rwose Ruben Amorim ntabwo ibintu bigize kugira ngo bigende bimugendekera neza. Urumva yuko rero agize gutya rwose aratsindwa, atsinzwe ibitego 3-2. Urumva yuko rero Old Trafford ikoje kugenda iba ibibazo bikomeye cyane. Man United isitsindwa match ya kabiri. Urumva yuko rero ibintu bikoje kugenda biba bibi cyane. Nakomeje iseko y'urucunda ngerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikipe ya Monaco yaje gutsinda ikipe ya Toulouse ibitego 2-0. Hanyuma noneho match yarimo kugenda iba ikipe ya Nice yagendaga iganya na Le Havre 1-0. Hanyuma noneho reka beterekeza mu gihugu cy'Ubudage. Match yari itezwe n'abantu benshi, yari match yagomba guhuza ikipe ya Bayern Munich n'ikipe ya Heidenheim. Hanyuma ino match ize kurangira ikipe ya Bayern Munich itsinze ibitego 4-2. Mu gihe indi match yagendaga ibikomeye cyane ni ikipe ya Bayer Leverkusen bagendaga baki ikipe ya St Pauli baje kuyitsinda ibitego 2-1. Hanyuma noneho undi mukino wagendaga uba ikipe RB Leipzig baje gutsinda ikipe yitwa Holstein Kiel mu rugo baza kuyitsinda ibitego 2 byose ku busa. Hanyuma noneho umukino wagendaga uba ukomeye cyane nanone Borussia Mönchengladbach bagendaga bakira ikipe ya Borussia Dortmund. Uno mukino urangiye amakipe yombi aguye miswi ari igitego 1-1. Mu gihugu cy'Ubutaliyane ho umukino wagendaga uba ni ukomeye cyane, ni umukino guhuzaga ikipe ya Juventus de Turin n'ikipe ya Bologna. Hanyuma uno mukino urangiye amakipe yombi anganya ibitego 2-2. Urumva yuko rero bitaziye buce bigende byoroha. Umukino utenyeje ku isaha y'isa 3:45 AS Roma baza kwakira ikipe yarece mu gihe undi mukino wahuzaga Genoa n'ikipe Torino warangiye ari ubusa ku busa. Reka tugende kwerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani aho tugenda dusoreza iseko y'urucundura y'uyu munsi, tugende tureba uburyo ibintu bigiye bihagaze. Hanyuma noneho umukino wari witezwe n'abantu benshi ni umukino waje kuba ugenda uba ku isaha y'isa 10:15. Real Betis bagendaga bakikipa FC Barcelona. Barcelona yongeye gutakaza amanota kubera yuko banganyije ibitego 2-2. Mu gihe noneho undi mukino wagendaga uba wabaye ku isaha y'isa 9 Las Palmas kungana n'ikipe ya Real Valladolid ikipe ya Las Palmas yatsinze Real Valladolid ibitego 2-1. Mu gihe noneho undi mukino uteganijwe kuza kuba ugenda uba ni umukino uza kuba ku isaha y'isa 4 ikipe ya Girona baraza kuba bagenda bakira ikipe ya Real Madrid. Tuzajya tukubwira uburyo uno mukino waje kuba ugenda urangira ku munsi w'ejo mu seko y'urucunda yo ku munsi w'ejo. Mu gihe match yarimo kugenda nanone iba ikipe ya FC Valence yagendaga yakira ikipe ya Rayo Vallecano. Hanyuma bize kurangira rero ikipe ya Rayo Vallecano itsindiye ikipe ya Valence mu rugo igitego 1-0. Urumva yuko rero nuko byari byifashe. Inseko y'urucunda y'uyu munsi nahanga tuyisoreje. Ku munsi w'ejo tuzaturi ko tugenda tukubwira uburyo bizabyifashe ku mugare w'Iburayi za Arsenal za Chelsea n'andi makipe menshi azabagenda kina, ndetse tugenda tukubwira n'uburyo ino match ya Real Madrid izaba yagize ku kigagenda irangira. Nari hashimani muri studio za Inuma Media, mukonde mugende mukora subscribe rero, hanyuma mugende mubona notification, mugenda mukurikirana amakuru tugenda tubagezaho. Twandike kuri WhatsApp kuri 0728787592. Nari hashimani muri studio, amahoro y'Imana bane namwe. Shalom, ciao.